Chukyola blok pen tarapungan ka chileng ato war ka hingno jok rat ki sung ka chitong na. Deithor Council Gate pen start herong piang jok terang la pen thedong plat thora to war ka hingno ong jok dampar gari an aphan road block check. Chiti ni phain ko rahiniar ni Bodoland Territorial Council kiling padupon po. AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen: 6000762311, 70022216182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালছন বিলাক আছে লাক্সাৰী পেইণ্ট সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু মানে ন আপ টু নহয় 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো আমি লাক্সাৰী ইমালছন এণ্ড আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে হেকিটা পেইণ্টত আপ টু 25% আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ হেতু ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে সো হকুলে আহিব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে হে অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কিতিয়া পৰা কিতিয়া লকে হে অফাৰটো ভেলিড আছে KarbiAnglongLIVE adababir tang tonpen ajuik tha. Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo Chukyola block pen tarapung an kachileng atovar ka hingno jok kisung kachitong nang. Nilip block asai hempen ha arlong vuti phonglang somate borpung tarapung kachileng atovar ke damtang sorkar mate KarbiAnglong Autonomous Council pen tovar kaselam pangchenglo. Sita laso dak ke claim ington ko amat tovar longle kang rai penajo hadak ke do rongkre ke thom arar tum kisung pik pen chetong nang koklo. Kisogyun a hospital se kachelang dam osomar school kachedam hithi kulat kedam kiwang sumpik anu gari ki unji ke aphilo bike cycle anta chihelat un ipin nasipini pen ronga saratum chepatir piponsi bike ekeng cycle an kedam mi chijia phan tovar kachiselam ponje phan ara intiarong rongasar GB Jamsing hi sar thetimung rongasar GB Semtimung atum pencha ponlinsi arong tinarar tum thurpak pensi tovar kaselama cyclem pono lasiha dagarar tum atheke GB tumpen nangke pachini dun alam GB Semtimung pen kaning jelam council kija tumaphan ke chorolo tovar ke nangki piapon sita isi ka choningri kangtung ke prabjin pen labangso tovar kaselam thu je phansi KarbiAnglong Autonomous Council team KarbiAnglong kija CM phansi choningri lo aku tovar ta kaselam kipang cheng thura tovar kimi nang pachela dunlong paprap tha pusi rongarat lapen GB do an pen chuni ripon lo kalang lo ini dak porpung area long editum rong kreng thom pi arado kasi ganon kitam tang atuwar ni tum phan nang klem pi bom lo kita tangun iang ko barikhanang le ro masila dak sihela ni li block pen ke helo kilometer ko ra propsi anang kili dampar set ko di mabang tuwara wipin lo amasi ini bang gani ditum dak ara intiarong laten sakhi timorong ditum penang an chelang si labang so tuwar phanting ya to la tu sanbo kaita pen ditum othulo ane kasi lengnang ji ke ni bang solkal bena bang ke tuwar lang selang pi patang regi ko bang ni tum ning thepi khangya pen tang regi sitami non la bar khai sek ke ko yong ni nanon ke par tang bar khai sekta chileng nang kok dak sa duma inki ke rasing ke thoi hi de lama posi lai ke siksa kana yok ni tu pini bang ke penang an sing room si la pen san bol
la pen karita la hai pen pena an kam claim lo no no mar la pick up kachileng long kit dia phan so thar si tini leni tum un de dik sita aku aro kape ngela basal si claim ni ku si tum sing wai pan lo Chokiola pen Sonjit Kro KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency under Deithor Council Gate pen Sart Herongpi Angjok Terang Lapen Thedong Plathor Atowar Dampar Kedam Ongamat Tovar Hingno Labajok Dampar Gari An Aphan Road Block Check Jongponmi Mission Atowar Jongsi do Pulotang Te Sorkar Aphan Chiki ke Pinta Emitha Sai Choklem Penta Chipa Develop Un Athema Jongsi Mission Atowar le do Pulotang Te Kapre business Choklem Ponote Emithang Aphan Mate Hemtunisi Chilana Iun Birin Bitungjong si Ingcholim Lote Bicycle Penle Pinu Pen Chenglo Kapre Biri Bitong a Hormu Chojordunote Lata Tangka ke Wang Yawarsai Dopo Lasi Jasemet Pen Mission Atowar ke Dovek Nangji Lasong si Deithor Council Gate Pen Sarthe Rongpi Angjok Terang Lapen Thedong Plathor Atowar Arni Wangamat Dampar Thepo Kachihelat Aretsi Towar Hingno Labajok Road Block Checklo Athema Labang So Towar ke School College Students Lapen Kisukyun A Pen Chenglok Ajo Pirlota La So Towar si Kachilenga Potsi Road Block Check Nang Koklo Lapen Jong si Labang So Towar Sen Gravel Nang Thoklo Plotang Te Puthot Dampar Pachilenglong Thuji Jong si Sen Gravel Nang Thok Thi Plotang Te Dampar Pachilenglong Lilo Puta Rongarar Tum Ningje Ponanti Ini nilitum ke rong cepakla da Wai mege PWD to walo police tame da mastorwa muni dawi pena job osomar school do pena job ke dam ke wang apen ingnar panda problem ko ki posini to manga to war se pakla lo la nai dung anda pan lab no apen plus gari ke the dos ka ta cheleng ku ong mat to war ta heng no lab lo nai tum thek pan long ji bang so puthak tame ko ni tum ka ke den ke company ba pak tame itum claim ri ku ba dhadun e choklem na me pa choklem ang sa tame ni tum han da wrong so pantami ditum han thang adum nang pakosto ka ngadete pusi tum hin pension report na si lab to warabang ke prabjin pen ang cheponai no lab to bonai ne tiktak ni tum mangke to lagari the bangke padulong na det pol bang soda bangke hello di telara era ke pan et kenari tum sigi che pan pono bole ke wrong pen kalang no itna wrong si che pan pono la to war pen bangke la pu alu somar pen somar for taxi Tarong tawar ingram eng chelang no dak pa jene si tum chipan pon News Report KarbiAnglongLIVE Assam State Election Commission hin pen Bodoland Territorial Council kili kipado ponje phan aporani pathik pontanglo ASEC ahin pen kipang dakateng pen kiwangji chitini phai inkora hiniar ni bangke BTC angkang kedu constituency plikep along kilik pado ponpo Assam State Election Commission hin pen BTC kili kipa doje phan pangdak pontanglo kidamtang pai ni phain ko ratrokar ni si Bodoland Territorial Council kili kipa do ponje phan notice paklang pono ASEC hin pen kipang dak pona tengke kilik along kachepati tunji atum aphanta chiti mate September ni phai hiniar ni abangke kijutsi nomination alo ki jok nang journey lo Bangsopi scrutiny lake chitini phai pli publication of the list validly nomination candidate arni lake chitini phai pli arni withdrawal of candidature kijutsiarni lake chitini phai trok kachepati dun a candidate alis ke paklang journey lake chitini phai trok lapen kilik journey lake chitini phai inkora hiniar ni si pathik pono lapen an parta jongsi fresh kilik nang ji do pulotang te chiti ni phai inkora clear ni padupon po lapen kilik ang theke paklang jiar ni lake chiti ni phai inkora trok arni pangdak pon po BTC kilik hot kadukabe lak inkora trok ra suri phokebra troksira bangpharo sirkebra thongkebra troksi armu aphayang bongpen sopinso aphai lakre ke thomra suri inkora ke thomra pharo ke thomra troksirkebra sirkeb lapen soarlo aphai lake lakre ke thomra plira Pharo phora inkoraisi arar tumsi kumar phansi BTC long ki pangni jia bangphwa bangphi aphan invite ponpo BTC angkang kadukave constituency plikeba long pen kadukave polling station longsuri ki thomra pharo ke thomra phokebra sirkeb lapen inghoi thongkeba bangke ST aphan ki raitang ST kaliatum aphan inghoi pho lapen kadukave mate open for all aphan inghoi pho pathik ponno
News Report, KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok Duarbogri MSC constituency under Rongbonghat PS Lapen, Thedong PS Palongni PS along EM Richard Toby special booth lever visit kedam. Labangso special booth level visit kedam amelong Rongbonghat BJP local committee president Sar Singh Teron kichari pon amelong secretary Joseph Rongphar pen aluhi pachini pon pen aluhi aman pen kachitong dun lake KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Toby social welfare board chairman Run Rongpi Duarbaguri BJP Mondal president Amoron Terang Duarbaguri Videsi chairman Sarkoy Rongphar Dekthor Town Chairman Jacob Tokbi, Dolamara Town Chairman Mongal Singh Terang, Sorkar Gangbura, Rongasar Lapen Duarbaguri, BJP Mohila Morcha President, Kache Singh Narpi Penchenglok Penang, Duarbaguri Constituency BJP Apan Ki Kroyarat Penke, Kithe Kidinga Tum Penang Anche Tong Dununti Penke, Team Dehoria Tumpen, Ame Kang Pualun Parjupon. Rongbonghat PS Lapen Thedong PS Chingrum Pet Pen, Hiri Pen, Rongbonghat An Bike Release Tame. Pajeng Ponsi, EM Richard Tobia Pan Kang Thum Karne Ajay Mix Tami Dengpon. Lapen meeting Cheng Cheprang, Rongbonghat Mongol Singh Rongpia Hiamalong, EM Richard Tobi, Sang Damlo. Lasoho Sikari Terang Penjapon Linsi, Rangsali Rongarat, Tovar Kaveka Sakalam Chithandunlo. Lapen ke EM Richard Tobita Rangsali Arar Tumapan Tovar Nang Pipopusi, Aning Pathepon. Lapen APHLC pen don plikebra pli lapen Congress atum pen don troxikebra sirkep lapen all total don pharo sira inkora ke thom atum pen BJP along joining dununti lapen EM Richard Toby meeting along kaning je pona tengke BJP Sarkar chari pona hut PMAY himso Orunodoy All Age Pension pen kapre schemes tame dopiklo puta ningje pon Lapen Hanbuka Arleng along Tovar ka hingnu puke nilita chinilo. Lapen WhatsApp groups along ta controversy dopiglo. Lasi Dr. Himanta Biswa Sarma, Dr. Tuliram Rong Hangatum, Kanghon Kangjinso Thepar Pigajok, Mirabheti Pen Thedong Longbonghat Atovar, Tender Call Etlo, Lapen ke work order ta pi etlo. Lapen non chiti penlote kam tame Chengpon Pitpo, Lasi, Christmas ahud anke black topping atovar, Teroy Long Po Puta, EM Richard Toby Pen, Ningjepon. Rongbonghat Lapen Thedong, polling station Pangrum Pepen, Pinila so Mai Long, Ningarong Pik Hanga, Te Ongdung, BJP Fanke Koitum, local committee, a president secretary, Rongbonghat Lapen Thedong, President Secretary Local Committee atau pana Kiru Kilo. Lapen BJP kiklaim kita misen pen ajok pinier ni. EPHLC pen bang prikebra pli lapen Congress pen Indian National Congress pen 79 all total 123 of family pini nang joining lo. Lake BJP afan ning kithe pen ajok Kiklaim kedam misen ku thek ponlong development mate poriborton ku thek ponlong panajo lapen Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam ke Japon misen penajok lapen KarbiAnglong Dr. Tuliram Ronghang team KarbiAnglong mate BJP a party ke Japon misen penajok overall 26 constituency development kiklaim pon thek ponlong pen Ajoine si pinier ni ako muni datum aning chirusi APHLC long pen a party pen COC Congress long COC pini BJP long nang joining lo na pen kevang journey sa men nang join je tum dole atum nilifan ng contact lo local committee a president secretary tum ben birtana pido constituency angbong along polling station long in kora ke thoma atum angbong tame na pen tu afan itung welcome lo kidengi afan itung program ding ponbom lo along tin along a polling station long kiwangji arni a meeting laso a special booth visit a meeting atora program long join a program ding ponji hala sun sami na tung thek ponlong ji nasi ninga tong pen akiru people ke kedam tanga poran ke ni ke position si do bom lo
ningkan cap dambom ang bon piningan ningkan cap an ke ni position long sidolo upper area long same ni non ke dam tang ke PS long ke EPS presidency claim bom same ni monthi thulap lo BJP to ke claim ke dam ke misen pen pot athima itum sar Richard of Bistame itum doar bagri phan kang hon ke pahman pen ki thekon long pen si akon li ning mathalo ni jong si alang tum along position dun bom boteni tum adim mante area khe ta develop le to puni ning chi the chi matha se ko pini apone peser si pen chi oc BJP long ki wang thulo la pen jase met chuni ri per pik lo itum sar tilong hang phan same ni tum dak de huri mante doar bagri long same anang li non ki dam tang an same to vai em Richard of biman kang hon son jakong na PPS son thanang PP to bomra ni tum ki du ke lak to manang che lang pon bom theki phan tame alang ni phan same chuning ri pen chuning ri pon do ladak kopiat thi congressman cheo di BJP nang che pok du nang kong ma labang solam thi ni li nang li tuma pa chini bon po kidam tanga por nilitum congress along ke claim dun nilitum abang hutin anutin sitame nilitum youth along sitame ajo bhelo bo sitame kedam ni an sitame kaching ki chathani an sitame nilitum claim dam dun lo mon sitame congress along nilitum lang bom lo no puanda nilitum ding ka chethe dam athai vede la sojo ne di pinia por nilitum congressman COC BJP long bang inang ko lo laben ke akero piper pegi pini ilitum doar baguri ninga chithe nai laben ninga ching sam nai alang li local MAC mate education yem Richard tok bi hitame alang li tum ninga klong ben nilitum manang ke welcome pot alang li bana akero piper peglo laben ke thek dam long lo nilitum ditame council non ke chari bom team Karbi Anglong Dr. Tuliram rong ha alang li sitame ke claim ke dam ke mesena job nitum thek dulong si lapen youth atum sitame nilitum youth tum ben bonon nitum ning rung dun si labang so BJP along ka chapa ok dun pen nilitum ning samlo lapen non ki bang yi election na bang ke nilitum amsu se BJP avut ki pa ong ben or ki pidui mati nilitum chisiglo. News report KarbiAnglongLIVE. Dolamara Cultural Complex Hall along large size multi-purpose cooperative societies annual general meeting ki pamanpon lapen la sohut pinang analam thi shareholders sa tumpen chingki chingwai pon lason si ke damtang pai ni phain ko rapor ni lakhain ko ratrok duar baguri constituency lo Dolamara Cultural Complex Hall along large size multi-purpose cooperative societies LTD meeting ki padopon along kachatong dun lake VDC member John Kathar Daniel Terang Dolamara Lems chairman Hundor Phangcho secretary Ranjan Teron AFPO CEO Ruptali Phangchopi accountant Langmir So Tokbipi lapen shareholders satum an chitong dun lapen Dolamara Lems chairman Hundor Phangcho pen ang pachini dona tengke nilutum dak Lems pen mo phi phur ki mo phan pura nilutum lichi mate lisu rong ke ron pon pedolo lapen shareholders satum an pen ching waisi nona prang an ki claim ki messenger phan lapen Lems sai hempen hiloving rong atuma phan rongalu an sang ponji aphan tame mo ching wai pon bom popusi nang than pon lapen kidam tar ni sang kitangti lapen kilong le lapen sang ke chu endun pu alam ke ahokali lapen niltum lem salong ke rong aso tuma phan arjulute ahokalam nang thandun thekpo lapen AGM pen kaching waita misen pen pajut pon pusi Lems chairman Hundor Phangcho pen lam the pachini pon Dolamara cultural holong nitum si nikani sek pen cooperative society Lems hin pen AGM padupon ame pini kang ni pon lo si nitum non kiju da por andang dengan lo lasi nitum mesen me pen si pachun pon lo nitum jing pini bang la lo nitum non ke bang jan sabe rat phan an se akime kiklemi pon dia phan se nitum jingwai jingsai padupon lo la pen
itum pinila shareholder matela itum long ma isi apot kimu phan pen kematha pon pen itum lisu rong pen inut pen rong ki ron pon samini itum gideng pondo. News report KarbiAnglongLIVE. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Ronghang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong, nili Dr. Rangsina Tobi, consultant. Non ladak kechelang our side penangan ke longpon ekpo, kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala likoria lo la apikilo keso hai anta non atoka beta chelang ponaning hangtun te ladak so kechelang our side long ponik logot la ken kugiso kono aripi keso hai ta ladak kechelang long ponji our side long ponik po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo chokiola PSR lo kikora hidi Jadob Kro arong amikar Sem Kro ahemalong chetel ami ahiring tangrak pen ke klupusi Sem Kro thanpon. Kidam tang ni phain ko ratrok ajo por phai si so se chorapor chokiola PSR lo ke kora hidi Jadob Kro arong amikar Sem Kro ahemalong chetel ami ahiring tangrak pen ke kludam ahem phu pen alam the Sem Kro pen nang ke pachini donalam Ajo por phai si parchoralom me ke jang chipchira por arve ke jang sira por hu chetelami men nang the ang ven pen asi ke theong nino ing thonglap thangta arjulong li nili hemaru karen pen kachirap ason anajara sonta avi hengno thai pusi nang che thandun na pen adap kovia biri tea garden atheke sa biri chelangdam ro sa rong kove rong anta phutikang jai la penile tung kachini dam nili biriaru kupini api aphansi plungara rason pusi chinidam puta nang thandun lapen hemaru karen pen kachira pason biri bithunga son lapen nili hem foundation ta longni ke tongtikang cherlo lahaya son ke na hoklo setami bonta nili tuma bangke na hokta majokta kisunga bilang pusi ahem phu Sem Kro lapen rongarat pen nang pachini dun nimen ke Sem Kro apa nirong amen ya dak ke kurahi di arong minung we nang hem along chetter nang ki klo ayong tangrak ko ana hok lo subthak pachini ma alamba ke hok lo minung we chetter nang ki klo bang ke si itum abang ke megyang kli bason lo masih thang kami arjudunong le ba api mek prang asi ala garen pini migichu pini lahai si theglong masi ni tu mangal pu kapiri lahai ka chiri masi chichini chalo preg bangen tum thang kami chini ne de rason na la so exact apor na pachini theima por bang ke ba ji isi ra minute pocket asolo Chokiola Pensonjit Kro KarbiAnglongLIVE. Bithungalong football ke pathu kang tangrak ajok socheng constituency phan goal ke thom ki pi ben chepa haipon West KarbiAnglong hamren long supi rongbong ronghang pathuk lamalong bithung lapen socheng MSC angbong ingdeng pli inter MSC football tournament ki pathua chaime ki bialong suri suryar mu chitodun si hamren pating tang e an ki pathu kelang che thordun si RD pidun
Laso ke pathua jai me ki bialong KarbiAnglong Thomas Council ke chari CM Dr. Liram Ronghang Lakha Trok Diphu Parliamentary Constituency MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Tiron EM Atuman Parta MEC Het Singh Rong Phartum Chitong Dunsi ke pathua hin aning berungdun ke pathu ka chiting pi ga jok bithung pen ke wang ke pathu ke thekla pen ko pai pen so cheng MEC phan gol ke thom ki pi pen si chepa hai ponno tang te CM pen ang tona lam the ke jai pon arju iksenang gol thom pen zero so cheng ke zero la bithung ke gol thom pen hai pon la sopa along pangbar sing KarbiAnglong Autonomous Council pen West KarbiAnglong Sport Association phan lag sira suri phoket East KarbiAnglong Sport Association phan lag sira suri phoket Sub Association tum phan lag CC pen oko sports materials football volleyball materials cricket materials jersey boot football laya ke jon pen KarbiAnglong Autonomous Council pen ron ponlo lasi pini ke cheng si MEC football World Cup Championship ke pini bithong reng hama MEC tum se hai pon sara constituency wise ka pathu ye tulam na tum technology la silik pen do feature technology tum kote constituency to 6 constituency ta chetang ke chi lasi pini ke cheng si so cheng tum the next hai Hamlen pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Kidamtang ni phain ko ratrokhani KarbiAnglong Women Justice Forum KAWJF Bukachan District Committee Nilip Arwatum Aliracham pen talon pon Lason si ada por phai kep chukiola marjong club pen bogijan an armu chijenga jaimek dengponlo aphi me ke do hu swarlo tumaphan ahoka justice longnangji pokemang ason pen Nilip Ahavar marjong club chukiola long ada por phai sir ke pen lama pangjar pon det pen por phai kre sirachi tim pen ki paman ponamia long Central Committee chunbang phi Priscilla Tirangpi kachapain phu ponamia long aluhi sarpu aman pen kachetong dun KarbiAnglong la pen Nagaland border long kido molenteron rat cyclem bang jumisen la alam jai pon pen ahok KarbiAnglong long lu kecharlia nat ki paprang dun thekji la pen aro sumar tumajakong kachipherang pen ingtang kring pen arjap thibra KAWJF asonglong cherap dununang pu hehui thantikan May Dobamu Chokila Higher Secondary School along Lukicharlio Sumar Pendanglok Nilibalong Kidamtang HSLC Napen HS Kiunduna Tumaphan Karcho Ponajamix Tame Paman Ponsi Melong Kachetong Aluhi Atum Pen Karbi Pohola Pen Kachuru Alu Majerpong Mayalong Papang Jangaluhi Aman Pen Kachetong Dun KSA Central Committee Chunbang Desoiteron Jitu Phukon AJYCP Central Committee Klembang Phu Chokiola Police Station OC Karna Pegu Diopani College Principal Boson Rongphar Anparta Chopha Aluhi Pen Kachetong Dun SGB Chokiola Thana President Nilip Press Club Abitung Hanjanang So Press Club Abitung Lapen Kapre Manpeng Giduatum Chitong Dun KAWJF Bukachan District Committee MP Milika Kropia Hinpen Kipuke Iprang ke Rangjani Nilip Constituency Pen Chenglok Suarlo Tum Akiduk Kisung Kiphualong Arjaptun Thipji Lamthe Jai Pondo Nilitum non-project a future planning mate kachisik mek kelalo non kedamtang numol momin kaning jelam aputak lapenako 6 schedule area along arlo along ang tan pen kiwang amunit atum karbiaso pan nang kedong thep nang ke chenek nang ke lang rem labang so aputak nilitum thetan pen nilitum protest padoji pusini tum chingwai pon bom Central Committee pen seka labang atarik army abang nili tum hot helang mo hot lopulo tangte ako nali tum pen si puthot pachini chuko Chokiola pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson inti la pen Sangti different project terang KarbiAnglongLIVE Pinie birta kalapansi kang toniklo kartong